Sve počinje jednom iskrom. Kada se plamen rasplamsa, svako se bori na svoj način. U ovoj epizodi putujemo u Kupinovo na dane zmajeva posvećene despotu Vuku Grgureviću Brankoviću. Saznaćemo nešto više o srednjovekovnom načinu borbe i pojedinostima ratovanja koje nemamo u školskim udžbenicima. Upoznaćemo ljude iz udruženja za zaštitu starih zanata i veština Beli orlovi, koji se trude da ličnim primerom sačuvaju i predstave ovaj deo prošlosti. U srednjem veku bez formacije nema pobjede. Drugim rečima, evo ovako, na Kosovu, da kažem, mnogo više smo bili nadjačani nego Turci. Turci jeste da su imali dobru opremu, mnogo više ljudi, šta god, ali na kraju je bilo, da kažeš, nerešeno, jer nismo mi išta osvojili, nisu oni išta osvojili. Taktika je strašno bitna, oprema je bitna. Bez taktike nema pobjede. U moderno doba, koliko to izgledalo čudno, mi imamo formacije su strašno bitne. Znači, jeste da nemamo zid, recimo, štitova, ali mora da imaš formacije kako ide šta, da imaš artiljeriju pozadi, da imaš napred lako pešadiju. Isticanje pojedinaca na bojnom polju je od vajkada privlačilo pažnju kako drevnih pripovedača, tako i filmskih reditelja savremenog doba. Ali pobedu u bici donosi dobro usklađena vojska. Ako bi gledao najbolju vojsku ikada, definitivno ikada, bi bila recimo hunska vojska, jer Huni su osvojili najveću teritoriju koja je mogla se osvoji ikad. Iako su Englezi po teritoriji tu blizu kao kolona sila, Mongoli su držali sa oružjem, Mongoli su držali sa lukom. To sa lukom što su držali je meni vrhunac. Znači oni su imali nešto što je u moderno doba gledano primitivno. Oni su uspeli sa time da osvoje od Kine do Italije. Taktika kod njih je bila veoma jednostavna. A efikasnost te taktike je dokazana. Gde vi imate tešku pešadiju koja se polako, lagano kreće kroz bojno polje, a vi sa strane sa konjima samo ih skidate. Na kraju krajeva njihova glavna taktika je bila ta da ta vojska koja je napadnuta krene u beg. Kad krene u beg, onda iza leđa. I sve se to lepo uništi za veoma malo energije. Bez taktike nema osvajanja. Hrabrost, junački duh, dobra oprema i saborci su bitni faktori, ali nisu garant da će se iz boja izaći sa glavom na ramenima. Ključan faktor je sreća. Procenat sreće, pa ima sreće u svemu. Ali uglavnom je to više strategija, snaga, pripremljenost. Većina to radi mnogo više posla nego kao sreće. Veliki. Sad, zavisi od toga šta radite. Naprimjer, ja sam imao razne tipove borbe, od najobičnijih tap fightova to su udarci gde treba samo jedan put da dobiješ udarice da padaš, pa reenactment borbe, bohot borbe. Sad, danas ste imali priliku da vidite reenactment borbe, gde je u stvari poenta da izgleda dobro i da se vidi umetnost mačanja. Ali takođe da bude opasno. Drugim rečima, naši mačevi su veoma dobro nazubljeni, što znači da jaki su udarci. Mi, ako bi se promašili, ako bi bio udarac u recimo mesu ili kosku, to bi bila veoma jaka povreda. Mali broj bitaka se završavao potpunom pogibijom poražene vojske. Ratnici koji se nisu spasili begom su zarobljavani, ali sudbina svakog zarobljenog nije bivala ista. Veka kad ga zarobite imate pravo da mu uzmete kuću, konja ili šta god vam treba, njegov oklop ili šta god uspete da se isekate, da kažem. Uglavnom su se vodili računa o drugim plemićima koji su bili otkupljivani najčešće. Malo su ih ubijali retko zato što su mogli da profitiraju od toga što su bili otkupljivani. Čak su imali označeno na šlemovima, mislim na par mesta gde sam video da su bili otkupljivani već kao znak da će, ako ga poštede, moći da dobiju pare za njega. Tako da su oni odveđeni u zamak ili zemlju drugih plemića, gde su oni tretirani sasvim lepo i fino, dok ga ne otplate kako je treba. Kroz istoriju gledano
veći uticaj dolaze ne samo iz mitologije, nego iz pravih priča, odnosno ono što se stvarno desilo. Meni je jedan najinteresantnijih srpskih, a neću reći heroja, je upravo Sveti Sava. Sveti Sava. Jer on se nije borio samo sa, mislim, ne mogu kažem borio se mačem, on se borio sa mnogim drugim oružjima koje nisu ovozemaljska, da kažem. Tako da mislim i on omiljeni, neću kažem karakter, ali istorijska ličnost koja je donela baš puno promjena u Srbiji. To je, mislim, najbolje, jer kad gledaš svi ti kneževi, kraljevi, na kraju krajeva sve to palo, da tako, ali jedino što je ostalo je ta kultura neka koja se sad dovela. U srednjem veku se vitezom postajalo nasledstvom ili ratničkim zaslugama, a šta to savremenog čoveka privlači viteškom pozivu? Kod mene je zainteresovan za vitez što je krenuo još od malih nogu, ali kroz vreme sam postao ne samo vitez, odnosno borac, streličar, nego i veliki zanatlija. Interesovan sam se ne samo za istoriju, nego i za umetnost borenja, takođe i kulturu koja prati celu tu epohu od početka srednjeg veka pa do kasnog srednjeg veka. Pa od malena sam voleo vitezove, a i dobijem šansu da mogu da se igram s mačevima, tako da... Kontrola, u stvari je ono prvo što se uči, kontrola mača, da zaustaviš mač, da zaustaviš sebe, i na kraju kraja ne nameravam se ubijemo. Do sada povrede su bile površinske, nemamo još uvijek nijednu povredu gde se neko polomio, niti ubistvo nikako. Drugim rečima, nekme borbe su namenjene tu za nas kao neka vrsta igre, gde zajedno imamo dva partnera ili više, koje bukvalno pravimo neku vrstu umetnosti pokreta kroz mačevanje, jer mačevanje stvarno ima puno pokretne mogućnosti koje se mogu pokazati kroz razne tipove oružja, ili čak ne mora bude mač. Može i sa sekirom da se napravi veoma lepa koreografija. Mi to možemo koristimo i za kaskadiranje i za ovako reenactment borbe, a takođe i u pravim turnirima. Naprimjer, u bohod borbama bod nije dozvoljen. Mi učimo bod. Bod je jedna od osnovnih stvari koje se radilo u srednjem veku. Bod je ubija. Znači, na oklopu koji ja koristim, sečenje nema funkciju. Znači, ne možeš ti da presečeš deo čelika. Ali bod može da prođe delove slabih tačaka. Za to je namenjen upravo bod. Dok na nekim turnirima ne sme bod, mi radimo bod. I on je veoma opasan, kao što kažem. Takođe, mi koristimo noževe. Oštrene, neoštrene, nije bitno, ali koristimo ih u prikazima. I sve ostalo što je srednjevekovno, što ne sme na drugim turnirima, mi koristimo. Kao, na primjer, nadžak, koplja i ostale stvari. Naoštrene. Omiljeno oružje, dva mača recimo. Mačevi ili mač ili kratki mač. Omiljeni način borbe, pa, ne znam, scenski recimo. Zapratite ovaj kanal. Srednji vek je neiscrpna tema. Kupinik kao poslednja predstavnica srednjovekovne Srbije je upravo to. Samim tim što je malo poznat, što se nalazi u početku korita Obedske bare, koje je prirodni rezervat, koji je drugo zaštićeno dobro u svetu nekim zakonskim aktom, i pravimo takav spoj prirode i istorije. Negde slogan turističke organizacije opštine Pesnici je da smo mi predeo gde priroda grli istoriju. Jer posle pada Smedereva jedno vreme Kupinik je zaista bio predstavnica srednjevekovne države, znači despotovine. Na rang predstavnice je uzdigao jedan ratnik. To je legendarni zmaj ognjeni Despot Vuk i njemu u čast mi i pravimo dane zmajeva. Despot Vuk je zmajeviti junak, Despot Vuk je pripadnik viteškog reda zmaja, koji je u samom osnivanju praktično potpisao povelju i pristupnicu tom viteškom redu, Despot Stefan Lazarević. Svi kasniji srpski despoti su takođe imali i privilegiju, ali i obavezu da budu pripadnici tog viteškog reda. Znači, sama organizacija ove godine, da ne budemo lažno skromni, je dobro. Naravno da propuste ćemo popraviti za neke naredne dešavanja i iz godine u godine gledamo da rastemo, jer priča koja prati ovaj događaj, koja je inicirala praktično sve ovo, je mnogo interesantna, mnogo bitna
i za našu nacionalnu istoriju jako važna. Kupinik kao poslednja predstavnica srednjevekovne Srbije je skrajnut i praktično ga nema u istorijskim čitankama. Kupinik je takođe u relativno lošem stanju, ali ako pratimo konsultacije i izjave naših stručnjaka, on je u prilično dobrom fazi očuvanosti. Mi bi voljeli da bolje izgleda. Naravno da ćemo se truditi da ga u neko dogledno vreme konzerviramo i rekonstruišemo, makar pojedine delove, ali pre toga nam predstoji jedan ozbiljan istraživački rad od možda prvo nedestruktivnim metodama snimanja terena, laserskim raznim skenerima, zatim georadarom i na sve savremene tehnike pre iskopavanja, ali svakako ne bežimo i jedva čekamo arheološke istraživanja na Podgrađu ili na Gornjem gradu. Izložba Kupinik, poslednja predstavnica srednjevekovne Srbije, je gostovala na 8 lokacija. Znači, izašli smo čak iz granica Srbije, krenuli smo skromno od Rume, Pećinaca, Inđije, zatim Novi Sad, Pančevo, Jagodina, Ćuprija. Polako, ali sigurno se širi. Polako smo prešli i u užu Srbiju, odnosno preko Save, i evo bili smo i u Trebinju. Nadam se da ćemo ove zime gostovati po Republici Srpskoj u Bijeljini, Banja Luci, a kada se vratimo, jednom ozbiljnom kampanjom ćemo da posjetimo sve veće gradove Srbije. To je istorijska izložba bogata panoima, plakatama, mapama, nekim fotografijama, sa svim onim što može da ilustruje i nekadašnji sjaj, izgled, ali i današnje stanje Kupinika. Ali i naše planove, jer smo uradili i 3D animaciju, uradili smo nešto što oku savremenog posetioca ili zainteresovane publike može da onako ispuni srca i da mu dočara kako je to izgledalo u momentu kada je Kupinik bio na vrhuncu i kada je zaista bio prestonica srednjevekovne Srbije. Ovakvi skupovi mogu da doprinesu da budemo svesniji svoje istorije i iskreno se nadam da će Dani Zmajeva trajati još dugo i služiti kao primer drugima.